tuna hian Binance future trading tlang pui kan sei dona chuan uluk te kan lo kan enanga kan ngai thladon nia nama saberin Binance application a hian kan lut photanga chuan wallet ta khian wallet khi kan metanga funding kan met lenga chuan transfer khi USDT US dollar kan leya kha funding a khian oma kan transfer phei don ni transfer kan metanga chuan ta khianin US dollar USDT kha kan select select chuan tak kan waya khian kan lei du kan transfer phei zat tur kha dollar nga ni ka transfer phei phot chin phot dona confirm transfer chuan spot ta khin kan transfer phei ta funding atang khan spot ta kan lut phayanga chuan transfer khi kan met leng spot atang thì kan metanga USD M futures ti khi future a khan kan transfer phei don awang khan spot wallet atang khan ta hian USDT kan select lenga chuan kan transfer phei tur zat dollar nga kha confirm transfer kan tianga chuan future a khianin ti khan kan transfer phei ta ni future khi kan metanga okay dollar nga le phaisa somriat pariat oma kan transfer phei to a chuan future a khin kan lu tang hi ka ko lai noi me khi future a khin kan lu tanga chuan in kan trade don ne hei hi entir na mai signal VIP signal khalo om ta ni XLM USDT khi kan trade dona ta khian kan search changa XLM USDT at noya mi lo lang kha kan select anga khi ka ko la hi chart en na chart kan enanga khi mi kan lei turat kan trade tura khi aniam lai khian kan bayanga chuan cross khi lai margin mode khi isolate a hin kan dang isolate kan da kan confirm anga chuan leverage adjust leverage khi 10x ka da thina gai chu 20x poda theyama selangin loss kha a all b ka 10x khian ka da adjust leverage confirm 10x ka da ka confirm a mithen ka chuan 20x ten da thina chuan limit tuna price zat tuna price kan lei du chuan ta hian market tuna market omme ka kan lei don chuan market a hingan da anga chuan helai hi kan paisa man kan va lei du zat kha kan US dollar li in ka buy don ne chuan buy long khi kan metang confirm metanga chuan hei helai a hian kan leia kha ti khianin anian chat kan va en lenga kan leia kha aniam line kan buy ta asan ve le khan profit kha kan nei ta ni chuan kan sell do ne ro chuan asan lai khanin kan sell anga aniam ve la khan profit kha om le dona chuanin helaya hian 24 hours high tia khianin kan sell don chuan khimin nei lampang hen sell tur ni a kan buy don chuan 24 hours low ti lampang nei dewa khen kan buy don nia chuanin stop loss le take profit kha kan set du ta a like hian noya hian ta kan metanga chuan position TP NSL ta hian kan select anga chuan in take profit chu ita hian kan take profit kan du na za ta khan signal ron om dana zir khan ta hian kan set anga
tuna kan buy na atanga kan profit du za ta ning chu ta han kan seta chuan stop loss khi kan loss vek lo na tura inven na ania ta hian stop loss khi kan set bokanga confirm kan metanga chuanin tikhanin kan buy ta buy meka kan buy chuanin niam lai han kan buy ya chuan khimi alo san khianin profit kha kan nei ya chuan chart kha kan enanga chart a zir khanin kan buy in kan sell thei ta chuanin kan lo profit ta ani kan lo profit ta emo kan lo loss po ni thaya chuan chumini chuan helai loss position a hian kan metanga chuan confirm sell hi kan metanga tikhanin kan thil buy chu kan zowa kan close kan loss ani thaya kan profit po ni thaya khata kha chuan keima ni thiam dan te po nianga injir pe ve hi nga ya chart om dan te mania injir pe ve ngai nia future trading ti tur hi chuan kha zong kha ni